Friends, ma'am, how's Middle East Tori, Iran, USA Tori wars, a secret wars, Donald Trump, Mamma, any loom, Dugamaki, hypocrisy, or Begi, how to almost yam, known the talk record. The Sigi Matang Sida Hosipra, PTV Hosik, different media, in international media, to Indian media, the show, Masi Matang, the phone and Sigi, what he say. Aduna Hazilla conditions in Middle East, Trumgi Pochika in Harakanda, Trump and Handegi war towards Iran, the war towards Iran, nuclear programs, destroy the nuclear program, we are we have never. Adugamasi Maram Sinamana Peace, Middle East, stability, or the nuclear program, Lavia Arena, Sai nuclear Hana, the Lava facilities in Jassimana destroyed over ye, until Langari, no cause putting on the Sigitanzasi, the Manamuka Harsinas, Saudi Arabia, da nuclear facility, Tambada, Inaya period, nuclear enrichment over Yanishinevako, Tamnagalese. I think this Saudi Arabia, nuclear investment tawbi yaraga Iran dana nuclear investment tawba yadi aduna tawbi yaroena US and Iran the war tari se sigi artha sina karino sini ko hoji different media sing the mayam na nai se haidi adu tardi nuclear gi program si maga yana wa country ma khaidi nuclear program tawbi yaga ni duga maga yana da busingi nuclear program tawbi yaro he sama ne natra adu tardi maga yana wa country ma khai si khoi ge nuclear gi possibility ya hange dawri ba aduga maga yana da busingi nuclear program lai yaro dawri adu tardi Prithvi se makoi group na puna pai ho khan na traba tram na khalise atram na khan bai se moi America gi policy ni ko amrom da se aduna hojik ngasi gi hai hi ngasi gi phongdok khio paw latest news ni USA na pi hi ba se nuclear program nuclear gi facility investment se weapons grade maktina te ko weapons grade na trako se investment gi pot se ma Saudi Arabia da lehan khagadi adudagi weapons ta upgrade to khala padi amna lai hai ko na koina khangu bada na te du different media sing da masi gi akhang ai sing hai bada Sumaina nuclear reactor ama lairaga fazane hoi investment se sigi tawbagi thak se duga process se khangkhagadi weapon song khala ko lai hai baduna Saudi Arabia da dugi poto ma lai khagadi makhoi ani daka lai matam da weapon song khala khibagi chance su lai ba dui tali Middle East na handagi country ama phoba nuclear gi pot se tawbi yaroi masina maram warakanda Middle East amaga amaga thina bagi lan tawna bagi machaga mo helli hairsi adu Saudi Arabia da hoji ayaba pi khera tra ayaba pi khagadi tramna ayaba pi ragadi adu Saudi Arabia da lai ba to ba country me makai sina hoji nuclear gi portion da lai treba adu tari Saudi Arabia na maram waraga moka stability si kamaina la ka dawri ba kamaina la ko maram de kai no Yemen da lai ba huthi makai si Saudi Arabia ga thine adu tari Saudi Arabia na nuclear lai ragadi makhoi ji Yemen ji hingna bagi tamak ta makhoi ji torokane ba Iran ga Saudi Arabia ga hanadi thine ba adu tari Saudi Arabia na leragadi Iran gi compulsory akoi Saudi de nga thona bagi tamak ma so maka nuclear gi posit torokane kana thing banga moye adu Russia mo sangsilag open da hojik mo Iran da torokhane ba du tardi maramdi USA na open da Saudi da support torogadi Iran gi yana ba kandi China amsung Russia na muka Iran da support afong torokpa bi masana si me ek tara pone ba adu na hojik lai ba USA gi policy si gyan ni ram ta de maramdi akoi India da Hindu Muslim toraga British ki matam Hindu Muslim khatna halakan da mag tongan ba ta halakan nga sai kan thau masen ja si kadang India si loksin ba British na hona kan da ni thau masen ja amaga chiron chala sum phuna halakan da last ta mapangan sonda halakan da British na loksin gi na adu gi type ta Middle East na nga sai gi Shia amasung Sunni ha ba gi pot amaso khaidu e ba ko Shia amasung Sunni hena khaidu akanda Shia na Sini Sunni na sine na tongan na khaidu kan Middle East jum inai ta na phuna halaga hogi USA ga Israel ga muka loina maksi sason to bogi control to bogi film dane ba ju lai se adu ta lai ba condition sida Middle East ki Muslim country ma ga understand to ngam de yam tena nga ko gi prithivi pum nga khreba nuclear gi damak na handa Iran da war to ma koina nuclear gi aya ba su kamaina Saudi Arabia da ya piri no yam tena nga pani ko si kana go ma tan thaja do poni aduna sigi hajik reply Iran da gi su lakhine du na handa Iran na haibani akoi nuclear gi kulai sana ko na game like just ko yimi yo bane sina energy use to bogi damakta nuclear facility la ibane kan haibudo adu gidu kari gumba sigi si hajitam na ya pira matungda thabak poina kai gumba Saudi Arabia na thora ga di Iran da kanana thimunga moy asobulan jaw so igani matamamada yam chawbula na mu thuaga Middle East ta pura tung ki basu yaina taga punna gyan tanara kana masi tawro sin punna cancel taw ki bama adu US gi policy sima di magi mama ani lomu gi possible hoje prithvi pum basin dille ko hoje mo gi policy sumya yate makoi khatang mamusung makoi gi yana basing se khatang hinga daw ne duga makoi yana dab sing prithvi di hinga no ha samana bi film da lae adana hoje hanan gi dawri Middle East ta sinar ki dawri hanan gi dawri lan loibi yade ha basi makoi gi karbar acho makum mani ko US gi hoje Middle East ta tawri se aduga khwai gi ngak pamana Middle East ta hoje lai riba
Saudi Arabia hojik US na nuclear reactor saga nuclear gi investment tawbi yabagi aya pibase sigi sida US na harisi hariba investment tawbu khotpagi khudimak se koi US gi company amaga pullaga Saudi tawdawni hari adoi tardi territory do Saudi gi manung tawbagi wane ba thabak khudimak US na mu tawdawri ba adoi di everything khudimak tam tam na US na ngasai gi British na India da sun tam tam paisilak ko ta US na mu Middle East paisilak tro adu da hojik magi allied in lairiba country makai se semo ka yari ne Iran ki bagi damakta natra Iran ki bagi damakta USA da punna yothopge film dane hojik lairisi aduna ise naw myam makha ta video da sumyam gi kana ga da information kaya ma sai myam da geopolitics ka mai leina ba sumyam da share tawjrake aduga channel asibu nungsibi duna subscribe tawidri wisi naw singna subscribe to sinbiramo aduga mathangi video da mu myam punna muk thengnarase